Rêveber û ketkarê radyoya Rewanê, nivîskar û rewşenbîrê eyan Xelîlê Çaçan di dehê çilê sala 1924 da li Ermenistanê gundê karvansereya navçeya Artikê ji dayîk bûye. Pêşiyên wan ji ber fermana Osmaniyan ji gundê Hesencanoya navçeya Dîgora Qersê koçber bûne hatine li vî gundî cîwar bûne. Nivîskar Tîmurê Xelîlê Kurê Xelîlê Çaçan ew rev û bez ji devên mezinên xwe wiha bihîstiye. Malbata me yek ji malbatên ku di navbera salên 1828 û 1829 de di dema şerê Rûs û Tirkan de hatine Qafqasyayê. Gava derbas bûne xwe li çemê erez xistine. Kal û bavên me dibêjin gava çem derbas kirine, erez ji xwînê sor bûye. Xelîlê Çaçan ji dû xandina xwe ya seretayî xandina xwe di dibistana partiyê de didomîne. Li vir xandewanekî jîhatî û şoreşgerekî berbiçav e. Ev serfiraziya wî di pêşerojê da yê li ber wî deriyan yeko bide vekirin. Di van salên xandewaniyê da li navçeya Elegezê rêbertiya Komîteya Navendî ya ciwanên navçeyê dike. Xandina xwe li enstitûyê di beşa pedagojiyê da kuta dike. Helbestvan Yücel Aslan bo xebata wî ya ji dû xandinê van agahiyan dide. Xelîlê Çaçan ji berî rêveberiya radyoya Rewanê ji sala 1905 heya sala 1957 li navçeya Araratê di Komîteya Rêveberiya Navçeyê de serokatiya beşa çandê kiriye. Ji pey mirina Stalin, serokê Komara Ermenistanê Sûren Tomasyan bi mezinên Kurdan re li Rewanê civînekê çê dike. Pêdivî û daxwazên civakê ji wan guhdar dike. Ji dû vê civînê derfet çê dibe ku ji bo civakê hin dezgeh tê navakirin. Ji wan dezgehan ya herî mezin dibin sîwana radyoya Rewanê da vekirina beşa radyoya Kurdî. Di sala 1955 da radyoya Rewanê bi anonsa xwe ya Yerîwan xeber dide guhdarên ezîz. Niha bibîsin deng û behsên teze. Dest bi weşana xwe ya ewlîn dike. Ji destpêkê bi tenê 15 deqeyan mafê weşanê heye. Bi domandina demê re bi dîplomasiyê ev weşan heya saet û nîvekê jî dirêj dibe û li her çar parçeyên Kurdistanê jî tê guhdarkirin. Ew dengê radyoya Rewanê dema li nava welêt belav dibe wek mizginiya serxabûn û azadiyê tê pêşwazî kirin. Dû salên ewilîn ji sala 1955 heya sala 1957 Casîmê Celîl rêveberiya radyoyê dike. Ji dû wî ji sala 1957 şûnda 24 salan Xelîlê Çaçan bê navber rêveberiya beşa Kurdî ya radyoya Rewanê dike. Nivîskar Eskerê Boyîk xebata radyoya Rewanê bi van gotinan dineqişîne. Komek Kurdên Welatparêz bi rêveberiya Xelîl Muradov sekinîne şev û roj dixebitin ku rihê kurdewarî belayê welatê xwe dagirkirî bikin, nehêlin neyarên Kurdan meremê xwe bînine cî. Bi kadroyeke baş, xebateke baş û hilberîner dimeşînin. Bi saya xebata wan sînorên li nav Kurdan radibin. Bi bernameyên xwe yên têr û tijî, coş û
ruh didine civakê. Li van salan li ser erdnîgariya welat zimanê Kurdî qedexe ye. Li hin cihan bi Kurdî axaftin bi pereyan tê cezakirin. Li hin cihan jî Kurd tên girtin. Lê li alî Sovyetê xebatkarên radyoyê gund bi gund digerin, stran û destanan berhev dikin. Bi hezaran stran bi saya wê keda bêhempa ji wendabûnê tên xelaskirin. Xelîlê Çaçan xebatên xwe yên radyoyê bi sînorên Komara Ermenistanê ve sînordar nekiriye. Li gorî gotina nivîskar Baxçoyê İsko wî berê xwe daye komarên dinêjî. Ew yek ku Kurdê Gurcistanê di warê çanda Kurdî da pêş ketine, di vî karî de keda Xelîlê Bira pir e. Ew her dem li me dibû mêvan, li malên Kurda yek bi yek digeriya, gotin û stranên wan hildida û bi radyoya Kurdî dida. Ji dengên dengbêjên Nemir, Şeroyê Biro, Seyadê Şame, Karapêtê Xaço, Reşîdê Baso, Ehmedê Mirazî, Susika Simo, Fatma İsa, Kubara Xudo û sedên dinê bi hezaran stranan berhev dikin û belav dikin. Radyoya Rewanê rola konservatwara dengbêjiyê jî lîstiye. Dengbêjan çev dane hev û xwe pêş da birine. Bi sedan awazên cuda bi cuda kifşkirine. Bi saya wê her dengbêjek xwayê şêwazekê ye. Erê, destûrek ji bo weşana Kurdî hatiye dayîn. Lê ser naveroka stran û bernameyan sansûreke mezin jî heye. Helbestvan, Ferîgê Yusuf di radyoya Rewanê da bi Xelîlê Çaçan re xebitiye û balê dikişîne ser nazikiya vî karî û dibêje: Xelîlê Çaçan tor û reng nedidane ber kilamên Kurdî û meselên gel. Ewî ne ku tenê ew kilam bi deng didane nivîsarê, lê wisa jî gire defter da ber xwendevana. Dema yê karek bikira, xebatçiyên xwe dihesiband, fikra wan dipirsî, îlam kî fikra pêşengizana edebiyatê. Di arşîva müzîka Kurdî ya herî mezin û dewlemend bi xêra radyoya Rewanê hatiye berhevkirin. Li gorî hin agahiyan nêzî 1500 qeydên wê hene. Ev bi tena serê xwe jî xizmeteke pir mezin e. Xebatkarên radyoyê ji bo vî xizmetî gund bi gund, mal bi mal geriyane. Lolo Miho, Temo Lao, Lawikê Metînî, Emê Gozê, Filîtê Quto, Salih û Nûrê, hezaran stranên din jî saya vê kedê hêş hene yê hebin. Ne bi tenê kilam û stran berhevkirine û weşandine. Xebatkarên radyoyê bi organîzasyona Xelîlê Çaçan wek xebatkarên enstitûyekê, wek şoreşkerên çandê ya wêjeya Kurdiya devkî bi şev û roj xebitîne. Hemû berhemên bihîstî qeyd kirine û ji mirinê xelas kirine. Nivîskar Wezîrê Eşo jî bi salan di radyoyê de xebitiye û derbarê karên dihatin kirinê û bernameyan da wiha dibêje: Di arşîva radyoyê de ji bilî kilam û stranan nameyên ku ji guhdarvanan dihatin û qeydên telefonên wan jî berhev dibûn. Di radyoyê de gelek bernameyên dewlemend dihatin darxistin. Bernameya serhildanên Kurda, Rojnîşa çanda zimanê tê îdê, pênçema edebiyatê,
خریبین خود گرم راست هاتن و برانین و فکر گهدارین ما. رادیوی د سالین زور و زحمت دا به وشانین نوچهان گوتوبجین دیروکی چیروک، شانو، کلام و سترانان تاغ به تاغ مال به مال وک رول و رستا دبستانی لیستیه کرد به ویوا حاجی باشروج و بیشروج خو حاجوان جهو چه بیه خلیل چاچان نه بتنی به مالباتی بار رادیوی هلگرتیه هفجیناوی از نیوان رشید به وکرنا رادیوی را دست به کار پیشکشوانی رادیوی کریه ده سال 1955 شونده به نوبر 27 سالان دنگی وی ل 4 هلاولات مه بلاو بیه گلی مه به زاره وی به شیرین ج خواتاری شیار بیه ایران خبر داده بوادی چی هست 11 دقیقه کیمه گفت شروع کردنی هر روز صادری و کمنتی کوي جمعه نویسکار گلسوز اوجه کدا مالباتی جه زیدت که دبیجه زاریوان، سیدار، گلناره و والودچی دگلک پیسین کردی ده لیستنه که او جی رادیویا کردی آماده کرنه. کوره کیوان یه دنه تیمور خلیل جی ده رادیویا کردی ده کار کریه. ازنیوان رشید ده 8 آدارا سال 1962 ده ده روزنامه ریا تزه ده جبو بیروزکرنا روژا جنین کتکار ین جیهانه بیامکی دوشینه. چقاس روژه پیلت رادیوی ده سر دشت و زوزانان ره گلی و گبوزان ره چیا و بانیان ره به هزاران کیلومتر ره دبرن و دنگ دیکتور و دنگ بیجت مه دگهینه ولات دور و نزیک رادیویا گهدارت مه. دناوا دنگ وان دنگ بیجاندانه او ساجی دنگ قیز و کلفتت کردان کلفتا کرد یا کجبری قید سوویتی ناوا بلنگازی و زلولی دابو ایروژی دولات سوویتی ده آفرینر و رول و رستا خواه دلیزه. ایرو روژا 8 مارده امچا و همو جنان را او ساجی امیدک خواه دنگ بیجان را آچغیت خبات دخوازن و دبیجن. در حق عمر می بختوار ده دها کوبار و بلند دسترین دوتید کرد. برا دنگ و 4 قلب دنه بلابه. سالین 1960 جبو خلیل چاچان سالین هلبرینرن. جبلی کاروباری رادیوی دقادان نویسکاری داجی که کم هزند ده. جبو برهفکاری اوجی لناف گل دیگره. ده انجامی دا 6 پرتوکین گرانبوها دا آفرینه که جوان هنک جدو خاطر خواستناوی هاتنه وشاندن. کلامین جماعتا کردان، دستانین زنبیل فروش و مهمی و عیشه، قصین جماعته، کرتا چیروکن بناوین موری نانه و بن منقطیه و جواهیرین کردی. جبلی وان سدان جی گوتار نویسیه. نویسکار حجی جندی کدو برهمین خلیل چاچان بکرد وها پیناسد که. خلیل چاچان لدو خواه جبو گل 1800 ستران 40 پیس 5 پرتوک و بدهان گوتار هشتن. کره خلیل چاچان و ازنیوا رشید نویسکار و روزنامه‌وان تیمور خلیل جی وک کدا دیو باوی خو دناو لبو تفگری ده. ده روزنامه ریا تزه دا دست به خباتید که به سایا وی و هوگرین وی روزنامه ریا تزه ده دیروکا روزنامه‌وانی کردی دا روزنامه هری عمر دریجه
نویسکار تیمور خلیل به همان آوایی لباخچه ویژه کردی دهان پرتوک زیده کرنه. بیورا خلیل چاچان یا دیروکی یا ریوبرتیا رادیو روانه مخابن جدو 24 سالان ده 13 مجدارا سال 1981 دا چاغکی پرزو ده 57 سال یاوی دا به خاطر خواستنا به وقت انجام ده به. هلبستان مدوی علی به بیهستنا و خبر رش جه آسیا ناوین به و چارینه خاطر جه خلیل چاچان دخوازه. دب خاطر ته لاوی کردای قنجو دلال ته سفر آخوا خلاص نکری گهشتی لمال زو درنگ امی بتر ببن هوال برا کوری گورا تجی جتر ببه بلگیه برپال. خلیل چاچان لگنده جه دایک پیه لکاروانساره دسپیرن آخی لرخوی والا دهیلن دی ایلونا سالا 2000 دا هوالو هفجیناوی از نیو رشید لکیلکاوی دکوه خوا ابدی.